Nuer malaka nyam gwasime banarach kamandan en charlat kamalakal ke POC ke unimis tege report ni charlat gwal benyo yekel report ma ko I think ko nin te wene do no kana chub gwasda antama che chub gwasda bana je kulin kel ka jan gwasime kan kono nyam no walle chanka walde shika pairo ronkin dangra widi jan dangra de bakel bana report te bana kelin kel kan kono nyam please go no jin be subscribe ka Nuer online TV channel ka bi notification dal bu jetwan komite mi chibre gwal mi amala shibe keje ban report me ban jelin ko a very important kada kondi adan palpin ba kaliangda ban right ka jan kui malakal men chale POC bu kon nan chalat gwasam ban jelin chimnen kono mo tege tene men ji wen gwasam man ban mandale ro gwada ban jelin kel ka jodan ande kon link je report chano gwasam min yaga yekel mi chalat tenetin kon intike unimis ka a panel chalado wonene she unimis she can security control kamalakal she kana kamne kona la jukume lo cha kamne ten konti la kwar re which minemi bikon minin kelma da le rodo gwasmane government dung apanal state kala do ne kan she can responsibility she kana kan antem malakal protection of civilian KPOC tepindian Chiji United Nations mission Rawika South Sudan Chikana Hanabor K Chaga Kamlong Alokanetin Kontin Bekam Bikana Gang Kajamu Chalat Gwas Machi right ka radio Malakal Allied State Minister of Information Peter Ngojo Chalado Wonene Ajani Ajan Shangan Yamko Bana Baga Kamlong Kajorani Kalat Gwas Mene kani sha mishale transition chargelat ko bukuma South Sudan bike la responsible ka security mandana to ka POC la kem no man to genene NPOC wati ke to compound raid rejemi no wati Indian based teten ka Rwanda police base bateten kan base ni dangro de ti chaga kam kumandan intega malakal lo kanite kon intega power intama nyok bare de rejemi ka jodan chalat gwasmeni wa take two side ti chakam nedin kontin laji tintin laji kume erede ko wajen te ka tangwan toktin en re kemka wa cha tandien chaga kamne ko la community tin chengan gwasa monere jemi wa te ka sampar mi cha kamne ko la ngani ka cha par de dien cha ja kam police ni munyo no di bi police ni bu te kwikel binetin kon tin la civilian tin chengra jemo bu ti kwikel nyok wi kala do ne Rwandan police bategatin ka jodan dikan lat no en two side kono te ka POC wa she all POC protection side ko en side din wa tiji humanitarian tegatin ke report dan shalat alamu nyono de ala dia cha kam ne de konti laji tin laji kume already ka ta da le rode je so ci kuma ntama jin kuma dun mente kamara kare kan kon ci kontrol kan kanantama shirka mana na ta lat je yuni miseno bikana me bikana top ka baje kamne ko la ji kuma ko ko na je no te tun wanun te diena ka ta da na top ke POC ka je baje lat pin kuma marwaike akir mayardit ko ne ti kane ko ne pin kir mayardit right chen mo ngai kora na mu je joje no ci yuni mis chicken la do me chicken top ban banga me ke lu cha kam kuma no na me bodere dwal mu di dere je no ngene ko la civilian so en mu ton mi shiro de lat ni da ni je no de ram mo de je gorke de je mo kerek so mu no tam en side mo chele la chi secure no more mi ko ngi kona ko gane ko la police ni no ke de neten ko no bagangten ganeten ko nin chunkel ke kuma shika neutral but with that calculation charge to ku ko ku je no why me to ko je jamana anyway ke report dan chalat gwasame la do gwada monument matije POC ten wari ne ndi alente reje mi wa ketet
no te Nuer wa je kenetel Nuer te tin te ka kem mo ki ka IDP kem te ne ta tin korodian ala sholo tanin ka ta tanin ka jangwa kane ko le tin kala lo mo ne shang ki kane ko mo ka kon and the situation sha ko le kane konti la ji unimis a reason dana jen kan ka je but simple tel mi kala bari kala no we be ne ko la civilian bi ga ta ka mar ke kume so mu ku kon calculate mute garin mu ci tuok don aram mu ci ke kume ga tara bartene ngam biyo gang kane tin tikan ka side you know taken ka sa je na kula de ga je no okay mere kal den Nuer ten te jang ten te ta ten ka de ne kono kwa ke de ne ken ka ke lo yal kanga mi ke lo yal ka kin mi ya de dun mi dar kana itre je mi bi kan choj bi kan jak je ne sha kun me tar je te ko di tuok me liam di te tuok ten ba andar shal kamo e malakal so right now ci kum kin mi yadit cha ka kam long ke power ko kan content bi unimis bi kan control ka joran chalat gwasmene mi jang ne te ngwan ko bi ke dier ba ko mi chat ngwan ya la tup na dier ngai kon dia la dier mi la teten ajen joran chalat gwasmene and governor of an state tama wa kan ne ko ne sha kam responsibility ka kwi security ka malakal protection of civilian site so ko be kon kula la te ko ci kon bi dier me bi kon won dier nano mitin warten da ba jalo no de jeto but tenete da kan tere mana so whatever mu talk don ga te ba la police bia police da money so no bale no but cha tan bonga ke lu cha da kam kume murai ka money akin mi yadi so je ndana to no mo e decision mi kan lel kan ten content la latin anyoka lad bode ko mi jigo no reading dial kan ke mi yadi so whatever decision kan mega kan le money kan top suggestion no banene ko kien che chong en mtuogoni adedil tani neutral troop ke neutral police nitin kon to la UN peacekeeping force committee garade mi shi chunkel gakir de kan tiga de kan gang right now don le tega systematic targeting de lat men cha de lel ye ya kam gaje jiwita nakani point ne kon la civilian ken mular ka jenta medan che kon to ka binti ne te cha jonya fo cha jalat tukuma SPLA ayotin ka tukuma SSPDF ten kana to to kan ko in case mu don to mi jara dong de to nyok chanmen buntiu aten werten karodian sa lele no ba no cikoni nen botem ko ron let karodian la tuoga ajen gorga jona ne kon de ten de kala ne ten content bu min to go le kan de ten na de jagangone baname ci inen wan che gay right now ajen ta da nan chala ne me ko gorja no de je nyaka yekel no na me la rode mi de kon te kalwang mi te kon ga nad ten bi mi ajen obana ko monitor ko en anytime mi malakal je te gare ke je te ko ngai kon ano gwade de garing tana jen IDP kema mo mi cha kula kam ne de kon la jikum mon mi no me jimbo de you wane de mi lo de je kabo kan mi te ke mistake mi do mi chora lat so na me nya go de nyo kon kel an ban yo je kari porodien abia te kamal